avionu. To je školski. Uvođenje ovog aviona u operativnu upotrebu značajan je događaj u obeležavanju 100-godišnjice srpskog vazduhoplovstva. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, uvaženi posjetioci. Ovim je vežbovni deo današnjeg programa završen. Sve prisutne da posjete taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme. Sredstva su postavljena sa vaše desne strane, a kod njih se nalaze pripadnici vojske ili posade koje su spremne da odgovore na vaše pitanje. Nakon toga pozivam sve učesnike i goste današnjeg programa na zajednički ručak od Krstiška Ušće, zašto su se jedan Vojske Srbije potrudili da nam u vojskim kuhinjama pripreme vojnički pasulj. Hvala na posjeću i prijatan Idemo da gledamo sad na ulicu. Ajde.